Ateti ma KIOTO na asiasa kaunti ya Meru ni maumiritie na kuga mo matena gya gukenera Kenya ikithie gukinya miaka 60 ya wiathi. Mariuga umwe wao uria ukumenyekana ta David Bernard kana sniper timonekana NTUKU KENDA nyuma akura. Atongoria mama Mariuga ni makurigara ni gitumi kiriku gutitagaria BORITHI maukitie gucuana na mukari uyu wa Kaboito uri kurikana kwetu wa obisini ya governor ni muruti wira umwe wa governor na kuma NTUKU enu atonwa kairi. Mariuga reo BORITHI ni mabateri kuyukia onto uyu na urito umunene na gucua musiasa uyu muthuri Muriuki atobeinu ikibinya. NTUKU KENDA nimeripoti kutochimirite ati mtoloko mnanja sniper ati kuonekana na ne muteteri wa KIOTO twana Salesiu aria amena Julius Bijiwe mukarigitwa kia makeno peu na njako mantiri ibachiumiritie la kuya muthano uyu ndira Kenya baketho bakikungura ndiko njamuri bole kirobe nakyo nonto mwankira nandi utiki otokironekana kiege sniper ona riria ndene ya Kenya tuyete kungwira NTUKU ya Ûciathi rojo ntariki 12 turindanya Meru katwithikirite sana nonto bokonekania ati muntu aria nteto ikethe ikiretaga thina mungana ru NTUKU KENDA kumara sniper aurire jomosi rengi na monkatha iji agencies cia uthundhuria kana investigations guteuba twirite guteuba ugite kana kethera gutukite ati komba kuonekana completely kwa monkana ndi family iri in distress family ge kurira iri chora bakathithia uteuba tearetie uteuba tigeretie na twinde tuturi achore na aturi bawe tontubo once again to appeal kiri agencies tio tegeri DCI's offices pageti everything possible kiumia giki pombe kwithira ba kuona ni untu tangible urabo komba kwithira bukionania ri na ala sniper auririte mwankanandi sniper kura kuri antu bethiritwo bakigwetanirwo na mantu jau tutionete suspects bau inya bagisamo no kwa DCI ku record statement tukarigwa kura kwa sniper ri thai twitete gusherekea uhuru bwetu ninge Meru twina uhuru bwantu bomba kutho bakiaragia na nkoroki twethiro twina uhuru bwa gukaria mioyo yantu security yantu itukuromba ndwangi cio thuthuria muno ithinga itongeretwe ni kithure kindiki professor kithure kindiki ibaumire no rito muno tuchwirwo mwana ojo ni kendinya family jomba guturia na aturi bomba guturia kuri antu barabetere sniper mushi na barabonde baringirite sniper thimuntu kweu antu bonde baburi gwithore nde barekondete statement batu tukutila kwelewa imuchwere yo kubakuibo muchwa kana nimbi bakuthithia kosa antu barabonde baritia sniper kuma mwekoro we bwonka mtu wa muringirite thimuntu kweu bonde baburi gwithora badikite statement na bau nabo bari muringirite thimu cia baritia abo ni buri gwithora ikiolela sunyabo imbibera nabo wendi baona ndi ni kuona thirikari kujana mpui kwithwekithio thuthuria nikenda kumenyekana na sniper ojero kuonekana ria tongire bethi nene thirikari thwekithio ntububu kwenda kubarikania NTUKU cia kuruka inkai aja abunge baire baraurite ri ndoji na inde gukura ndoji rukaingia baitete gwikeirio betete kweja na irio na bakura inya monko bisi na internal security yomba kwithire kiaria na ndene matha bomba kwithira bagichuwa na bethera bakionekana guti utabachoaga injustice cionde cia thirikari na nte kumenya kethira na ndika sniper kuonekana muntu munini muno gukonekana ati itikuyukurwa na mpui tikumenya antu bangana bwite kura Meru kenda gutuika na ndi agencies ina ndikomba kwithikiambiria kuja guchwana na inya ndienda kuga gwatuika gugeta uju then tutule ya Meru na ndene ya Meru nyago tiombo karika mwanki yuju kuendekana ukage aju monka kumbe kwithira umwe wetu amkwimba kwithira akionekana na ali safe nontu moyo no yayura jungijwa uria wetha giti mtu gitina giki nene ali kana gitina kinika nyote gitina kina nafasi yote ya uongozi the point is imoyo jo muntu jubwite kwitha jo kwitha kwitha jo ikarua ng'ombe kungero makiri ndakana ari betu bagwatiro in hundreds bethi tango kotini immediately na ndwangi cionthe cia security ciagwa ntereira cia mawa bagichwaga kumenya uria ng'ombe ngererwe
thaya tukurigara nkiuragia imbi nene imoyo jwa ng'ombe junene inkurukie moyo jwa muntu neke mwankira thai ntuko kenda ikuthira ndwangichi uthuthuria itira umara nori tutubato chwira mwana ojo inkoromba sniper tekeje kukirirwa aura ure mwenda mbijewe ombere kura na tweja tutigo tukiuragia biuria ura tutura kuria bia mwenda mbije nkiripotera World TV Bitambo Muriuki.